Iya. Itu coba analis ya di Melo. Iya. Wah, analis dulu si genet telu. Di anak di palang. Oh, kan. Dona sangeng mana? Dari kau setat CD. Hai. Wah. Ya, ini tomat kada. Iya. Alang hari lah. Icemnya anak darat sama kuning payment. Wah. Ih. Juga nak jam terus bertanah ke kemilau-milau. Nah, deh. Jauh gitu. Lanjut. pasaku ini anak darai yang kalingan di pasaku cicem itu anak darah temaku
siro elona tatanan masolang onan nona salaino musassallo ponyalemu masolan nona salaino musassallo ponyalemu tattoni siremu nandre tono bicara tattoni siremu nandre tono bicara bahaya nih, bagi elona di sana sabay. Milona dari na. Iya. Eng kebahyana. Yang kebahyana masalah. Wah, jadi selesai. Teki masalah. Nare ke Kamil lo, jak mata kita itu. Bukan apa dicejo. Iya, apa dicejo. Akak kutan kerja. Iya. Kada itu maksud milau. Iya, iya. Iya, sabay. Maku kami ke parilau. Iya, Pak. Dengan biasa. Wah, kami tuh ke parilau maku ke desa kagak lau. Iya, kagak lau. Jangan mayar nih lau, jangan coba. Cendena metu